Khasi Students Union Employment Monitoring Cell Nehu Unit haka khatpra tarik nailar arja arpaulai kalapha ya dorkhas che Vice Chancellor ka Nehu u Professor Prabha Shukla halor ki kanrum kanram badan ka jingthap kam balaj hapo ka school ba Nehu u Chairman ka KSU Employment Monitoring Cell u Samla Ruben Nijar habakran shakilat pathai khobor ula ong ba ka screening committee ka le bakla bat kam shimla penshai halor kanu nongrim bagi la kanta ja ka application joki to ki ba one tap ya ki kam balaj haka assistant professor associate professor bat ki wede ula ong bakini ki bathap ya kana kam balat ki dek bala biang lut ki jengdan kam jongki katkum ka kandon jongka UGC u Samla Ruben ula ong baka seng ka dawaru na OVC bakinu kinu ki kam balat haga ni ka school ba de ban thap shuai ki trai jala katkum ka jingong Ruben na kalyang OVC ula kular ba un thap shuai ki trai jala lada ki ibet ban yo ya kini ki kam ki balat na ya on kundu Vice Chancellor Dongki University halor IR benta kata kabaningkong kalong halor ka recruitment proses jengki kam balak repair buat ka IR kalong halor ka NP ya kabaningkong halor ka NP jengtung kam ko ka Northern Hills University ki bala advertise kala mi ki benang ki bala dem ki post ke balong kun nakalyang associate professors ki assistant professors buat ki wikwe katong ki jinglung kubor nakalyang paseng kila don ki anu muli ki jingbakla nakalyang ka administration ki bakher hakaba nakalyang screening committee ki don ki applicant ki bala submit ya ka application juki ka ba kila biang katong ki UGC guidelines sendiri pon nakalyang ka screening committee ka kamship pensyai buat lada ki sha reject ni sha select Henry hadin kila don ka kes ko high court halo ta ka benta buat nakaliang ke university kala pet perman ya halo kami ke benta buat kala address siking ki boron buat nakaliang jo kaseng nila dawa ba nitong shop di bangyo so para jela dalat kemu kam preference ke di ban ai shoiki buat nakaliang ubisiru ukbur keluar ya kata lomba Nikong Mishabi dah dan munu qualify university post untuk associate assistant professors ke university ni kan long ke Nikong ke Bang kita buat nakalian keseng lu ni ke Nihun yang kata kat kum kat dawa kat ni. Ya kapada